mayam ngasidi ratio gi trick ama ayo si mayam so tawge ratio gi method haiba haba I know the same other video mati ase ratio method haiba sini ratio method haiba ase aikogi mathematics ta chapter atoppa percentage oibi yai profit loss oibi yai discount oibi yai simple interest compound interest atoppa chapter sing ko time and work kumba time and distance when atoppa chapter etc mayam amada su sigi ratio gi method ase soidar sanga kanebo ko aduna ratio gi sigi ai da takaduri method asigi maroi base aduki matik yamani aduna ai ratio method ase khamni mada kana gani habagi ne ngasi semodur video ase adu yenga se apai ratio method se kamai ta bodagi habase aduna aikon ahamada khangada base ratio se kamai ta base ni habase how ratio is made habase ko ratio se kamai or create kamai se make habadu ne number ani khak lawse bai koina 12 haiba maga and 15 haiba maga si ahamni number se a ni khalo ani subi number se b ni khalo a si 12 ni b na 15 ni mabani gi ratio ji kada bu ko ge mabani gi ratio haragadi aikoina tawgada si mabani gi ratio of a b harase ko sida a ga b ga gi ratio na haibi si kari within no hataragadi lerami ba number ani mak se ke dawgada ba aiko mabani gi accept se 12 amazon 15 gi accept se mayam 3 ni ba ko mabani gi accept sina divide to ko yen ko adu ba ta ko for de ni accept ai 4:5 ai accept ne hariba accept se akoina fraction form de iragadi 4/5 ne ba ko aduna aikoina hosiki tawriba ratio puto ko method to 12 ga 15 gi ratio do kana gumna di sumai to bi hai ba 12 amazon 15 de sumai ni thoknaro yen thoknaro di kak that nei dana akoina mathak makha ji kak da ba number ama thigani aduna kak kane ko kak pais atai kai na tinga sai accept tuna ne ka iji sida aduna ne sida koira tai ji ko sida koira ga tai ji sine ba accept tuna ne kak tu ji aduna accept se hana khang ka anda accept tuni yen thok podu ne ko kak pa hai ji na tra adu tara ga di pyramid ba number ani se mabani accept sina yen thok tara podu ni ratio hai ji adu de akoina sida khang da ba malai ratio hai ba se sida tara iba ratio 4:5 hai ba se asing ma bilura sida hai se a na 4 ni b na 5 ni haibra adu di na te sida haining is a na 4 oiba matam da b na 5 oi hari ne si hari a ga b ga asing ma bilu di 12 amasung 15 ni ngasai hana pi ga lera ma bane aduna ratio da lera mi ba su ma se akoina asing ma number ni hana lobi ya di ko sometimes or pusi yawi aduga asing ma number di na te asing ma number ni habi ya ri karam kan da no haita ga di ngasai cancel to griba I save 3 do aduna ke puri go multiply to silo adu ta di 12 tare sida su I save 3 do na mu puri singa da 15 tare aduna original number to phang ka ne aduna di khange kana ratio da pyramid number se kon asing me bilu ni have lobe yadri asing me bilu ni have ka na lobe ni have tamda I save to na multiply to kanda puri silaga ta ko bilu na asing bilu ni hana lobe ya adu di kari gum matamda ai kona number ani ka ki ratio pyramid lo se ratio same bade hai ko hojiki to mai ratio same bani number ani ka ratio ko ratio of a and b is 2:3 harameba a ga b ga ratio is 2:3 ni hare matang sida ai koina questioning khalo ba si matang sida a ga b ga se a na 2 ni b na 3 ni habana te a na 2 oiba matam da b na 3 ni haijabane sida hairi sidi ko aduda ai koina mabani si original value natabani na original value ohenge khalagadi mabani si accept tuna purisin ga dawni adu a ga b ga si karam number no khangri bani na mabani accept so khangaroi adu accept tu ngak na koina x kumba variable amana loksin tare ko x ni khalo tu ta di x na puri da di 2x si x na puri sila di 3x matang ida phangi ba a masung b gi value ji original value ni have yare si da di adu a na 2x ore b na 3x ore adu ga phangi ba a gi asema value b gi asema value se x ki through da ni phangi ba sinatra x na puri daga ta ga da ni hairi ba to bu bu x ka na no ai se ni x is swap to ya na ba ank ni clue ma di mon so pirang mane ba kamaina ratio of a b g c ni haire adu mon question sumai per me ya if a equal to 12 find b ga na hang pi hai sumai
A की value na 12 oitarga B du kya no sida pyramid A की value se asengma value neba sida ngasai leiribe sina ratio neba adu targa A की value se 12 oire sida na kya no 2x ata de pyramid ba sigi A की asengma value se clue neba ngasai x tu solve taw yana ba adu sigi clue value se pyramid ba mono hot yana ba clue pyramid se sida gi akona equation number senta A की value twice x oiba do asengma di sida di 12 ni hari ani ma A की asengma value ngaktani na ani se माने हबी यारे अदु तार दि माना हलका न कोइना x से सॉल्व तो यारे x सॉल्व तो गदि 2 न सी कैंसिल तो 6 थोंगे x की वैल्यू फंगे हजि अद x की वैल्यू फंगा गदि अको b की पुथु हायरसु यारे b की दि 3x हाबनि नत्रा 3 की x के पुइनो हाबनि x से 6 होय ग्रबिना b की वैल्यू 18 दारानि समाय तो न अंक को केने को सी बुने रेशियो मेथड हारि जे कोना अदु बुसी की रेशियो मेथड अइना मरी थोंगा ताकनेबा अहान बदा हजि की के लेरे सिगी x न पुरी सिलग होत पसिना मेथड नंबर 1 इन खलसे यारे को अता आई मेथड नंबर 2 मु हो लगे मैं 1 से हेरें खलो 2 मु हो लगे 2 मु हो लसे मेथड नंबर 2 दना कमाय तो a गा b गा की रेशियो से 2:3 न त पिरामिड से अदुगा माना सिदा करी हाय a की असिंग वैल्यू पिरम ब्रा 12 निना अदु पिरामिड 12 से a की वैल्यू निना सिगी a की रेशियो मा पाद सिंग दर इरो को अता दादी सिगी a जी 2 ओइर मदु से 12 ओइ हाय अता के याना पुरी रगनो सिदा तारि इजा 6 न मल्टीप्लाई तौरी नत्रा अदु तारगदि b जु 6 न मल्टीप्लाई पुरी रग ताबो इगने 6 3 जा 18 करिगिनो हाय मतंदा रेशियो ददि नकल नाम द 6 न मल्टीप्लाई तौ तारगदि नकल नाम दसु 6 न मल्टीप्लाई तौ दे यादेबो को अदुनने अदुना b जि समाय दर होले सिना मेथड नंबर 2 नि हाय समाय होलस यारे को नेक्स्ट मेथड नंबर 3 द नेक्स्ट मेथड नंबर 3 द मियंगसी मेथड नंबर 3 सिदा अकोना a ga b ga की रेशियो से 2:3 नि हाबनि मैम को अदुगा पिरामिड a की वैल्यू सिना असेंग मसिना क्या 12 नि हारे अदु तारगदि सिदा लेइबा वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू नथि a की सी रेशियो द क्या होइबा मतम द 2 ने a सी रेशियो द 2 होइबा मतम द असेंग मदन 12 ने अदु a से सोमना रेशियो द 2 यूनिट होइबा मतम द सोमना असेंग मदना a की वैल्यू से 12 ने रेशियो द 2 यूनिट असेंग मदना 12 अब तादि अकोना सी करम मोंग द खनबे याय कोलम अनि की ममन दो रुपा 23 नि हाबगी मोंग द खल्लो हातम अत तारदि कोलम अमै ममन दे क्या ताबम थुई कोलम अनि दे लुपा 12 पी तारगदि कोलम अमददि लुपा 3 पिबम थोक्त्रा कमाइन पिरि नो तारगदि ये थंगबजि ओइनि एनगने ओइ थंगबगी तुसिना अतादि 6 तारगा कोलम अमै ममन खंगदि अकोना कोलम मंगा गी लेगे हरसु यारे कोलम अमै ममन जि 3 ओइरदि मंगा गी दि 3 मंगा कुंत्रा अदुमाइना अमगी ममन खंगी तारगा अमगी बु खंगी तारबा 3 की पुथो सर b की वैल्यू दि 3 नत्रो b की पुथो क्या दि 3 यूनिट की खंगदि यारे सी b की वैल्यू दुनेबा b की दि 3 यूनिट से खंगदि यारे 3 यूनिट की दि अमगी ना 6 ओइतारगदि अहुम की दि 3 की दि 3 ने पुरी रने दि 6 3 से 18 समाना सी मेथड सिना मेथड नंबर 3 समाय को जे को क्या देखो जा अदि अम मरी सुब मेथड अमग अम हाइगे मरी सुब मेथड सिना करिनो यंगसी को सिदे यंगो a गा b गा की रेशियो से मैम 2:3 हाइबनी अदुग असिंग पिरामिड a की वैल्यू से 12 ने माना पुथोको पामे से b की वैल्यू हाइबनी अदुदी therefore अकोन b पुथोके तारगदि b की रेशियो की वैल्यू दो मथक थमो b की रेशियो वैल्यू दो मथक थमनी अदुगा नकंदा अकोना असिंग वैल्यू म पिरि से सिना तारे असिंग वैल्यू सिना पुरीरो सिदे पुरी रिबे असिंग वैल्यू से कनाय वैल्यू नो a की वैल्यू नि अतादि मखादा लेगिदु दुसु a की रेशियो ले तारे या दाइ को जा a की रेशियो दो थम्मिबो पोजीशन से खंब्रा मैम b की पुथो हाबलिना b की रेशियो द लेबदो रेशियो द लेबो वैल्यू दो मथक थमो नकन पुरी रिबा सिनरिबसि a की ओरिजिनल वैल्यू ओइबनिना मखाद लेरिबसिसु a की रेशियो वैल्यू दो ओहिनगदबने अनि जी प्रोपोर्शन साना दबि यादे अब तादि कैंसिल साना 2 सिका 6 अदुदि 6 3 जा 18 सुमाय तौदना मेथड मरी सिगी मोंग होत पे याय हे नंगना अतोपा रेशियो जी पालगा चैप्टर मयाम अमा खक्ता नंगना अंक सॉल्व तौर कदुरी नेबको तौरप मतमदा रेशियो की सिगी मेथड मरी से सी मनों अमा एकता अमा सिनबे यारे नन एनी सिनोनिमम सिनो या दारे को जा फाय सिने नंग सी तंगे से पा ओके ओके